dobrodošli na 10. lekciju Alfa kursa. Moje ime je Strahinja Lukić i ja ću vas voditi kroz ovu lekciju koja se naziva Kako se odupreti zlu. Prvo, da bismo vidjeli o čemu mi ovdje pričamo, pogledat ćemo malo neka ta naizgled jednostavna pitanja kao što je šta je to zlo i zašto mu se treba odupreti. Mi svi primećujemo da u svetu oko nas dešavaju se mnoge stvari koje na neki način intuitivno doživljavamo kao pogrešne. Ljudi pate, nepravde se čine, velika razaranja se dešavaju, mnogi ljudi gube nešto što mi doživljavamo da bi trebalo da bude normalan deo čovečijeg života. Po rečima jedne osobe koju veoma poštujem, svet kao da je pomeren, kao da je dislociran sa mesta na kome bi trebalo da se nalazi. Nekako intuitivno svi doživljavamo da svet nije onakav kakav bi trebalo da bude. A otkud nama to? Kakav bi to svet trebalo da bude? Hrišćanski pogled na svet i hrišćanski pogled na zlo je da je svet stvoren dobar, da zlo nije sastavni deo ovog sveta. Zlo je došlo na ovaj svet kao strani element. I dolazak zla na ovaj svet povezan je sa ličnim odlukama pojedinih osoba. Kada smo u Alfa kursu govorili o grehu, govorili smo o odlukama prvih ljudi i o posljedicama tih odluka. Danas ćemo govoriti o odlukama još jedne osobe i posljedicama tih odluka, pri čemu ta osoba o kojoj ćemo danas govoriti, obično o njoj mnogo manje znamo, o njoj saznajemo tek kada otvorimo Bibliju. Naše opredeljenje prema zlu je od velike važnosti pred Bogom. Kako ćemo se mi postaviti prema stvarima koje nas okružuju, kako ćemo mi delovati u ovom svetu, kakav će biti naš doprinos. To je od velike važnosti pred Bogom i hrišćani su pozvani na aktivan otpor zlu. Kao uvod, pročitat ću stih iz poslanice Rimljanima u 12. glavi, 21. stih. Stih glasi ovako. Nemoj da te zlo pobedi, nego ti pobedi zlo dobrim. Pavle u ovoj poslanici govori o velikodušnosti, o velikodušnoj ljubavi prema svojim bližnjima, prema drugim vernima, ali isto tako i prema ljudima koji nam nisu tako bliski, pa čak i prema ljudima koji nam čine zlo. Govori o opraštanju, govori o uzvraćanju dobrim. Očigledno je da ako želimo da pobedimo zlo dobrim, to mora nešto i da nas košta. I to je još jedan princip realnosti duhovnog rata na koji nailazimo u Bibliji. Ako otvorimo Stari zavet, knjigu proroka Isaije u 14. glavi i čitamo od 12. stiha, nalazimo neke prve naznake ove osobe o kojoj nam Biblija govori, čije odluke utiču na to da zlo dolaze na svet i čija dela to čine. Kako pade s neba zvezdo danice, kćeri zorina. Kako se obori na zemlju ti koji si gazio narode. A govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božijih, podignuću presto svoj i sešću na gori zbornoj i na strani severnoj. Izaći ću u visine, nad oblake i izjednačit ću se sa višnjim. A ti se upakao svrže u dubinu grobnu, koji te vide,
pogledat će na te i gledat ćete govoreći, to li je onaj što je tresao zemlju, koji je drmao carstva, koji je Vasiljenu obraćao u pustinju i gradove njezine raskopavao, roblje svoje nije otpuštao kući. Istorija od davnina, ali i veoma skora, puna je primjera moćnih ljudi, zlih ljudi koji u jednom trenutku izgledaju nepobedivo, u sljedećem trenutku su na dnu najdublje jame. Međutim, ovi stihovi koje smo upravo pročitali govore o jednoj duhovnoj osobi, o jednoj osobi koju ne možemo da vidimo kao vas ili mene. Ti stihovi govore o jednoj osobi koja je nekada bila prvi među Božjim anđelima, dok se u jednom trenutku nije odlučila da od Boga odstupi, da mu se suprotstavi, da pokuša čak da se sa Bogom izjednači. U 14. stihu smo pročitali: izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se sa višnjim. Tu osobu u hrišćanskoj religiji nazivamo đavolom i Biblija nas uči da to je jedna stvarna osoba koja postoji, koja deluje u svetu koji nas okružuje i sa čijim delima treba računati. Ne treba ga podcenjivati, moćan je, zao i lukav. Zašto verovati da postoji đavo? Postoje razlozi koji su zasnovani na poruci Svetog pisma. U Starom zavetu čitali smo, nije to jedini odlomak koji govori o đavolu. Gospod Isus Hristos je također govorio o đavolu, također i apostol Petar i apostol Pavle u njihovim poslanicama. Tokom veka hrišćani su potvrđivali ovo verovanje i između ostalog prema zlu koje zatičemo u svetu oko nas, shvatamo da deo toga potiče i od delovanja ove nečastive osobe. Koja je taktika đavola? Biblija govori o tome da je cilj đavola uništiti ono što je dobro, uništiti čoveka, zaslepiti čoveka. Jedno od prvih đavolskih dela bilo je ono što je učinio sa Adamom i Evom još u Edenskom vrtu. Dakle, vidimo da od samog početka to je jedna osoba koja se služi manipulacijama, intrigama, lažima, da bi pokidala odnose između ljudi i Boga. Druga dela đavola su sumnje, također i iskušenje. Osjećaj stida, posramljenosti, bezrazložne krivice, optužbe među ljudima, optužbe prema Bogu, optužbe pred Bogom prema ljudima. Sa druge strane, koja je pozicija hrišćana? Koja je naša pozicija u odnosu na ovu osobu pred Bogom? U Novom zavetu, u poslanici Kološanima, u 1. glavi, Poslanice Kološanima, 1. glava, 13. stih. Čitamo o Bogu Ocu i Sinu Isusu Hristu i kaže ovako: on nas je izbavio iz vlasti tame i premestio nas u carstvo svog ljubljenog Sina, u kojem imamo otkupljenje, oproštenje greha. Pred Bogom naš položaj je čist, pripadamo carstvu svetlosti, izbavljeni smo iz moći đavola. Pročitajmo također u istoj poslanici u 2. glavi 15. stih. Govori o Hristu: razoružao je poglavarstva i vlasti i izložio ih ruglu, pobedivši ih krstom. Isus Hristos, kada je svoj život na krstu položio za nas, pobedio je đavola.
Pobedio je neka od njegovih najvećih oružja. Laž, prevaru, manipulaciju krivicom i sposobnost da razdvoji ljude od Boga. Isus Hristos je to poništio i vratio je ljude koji prihvate njegovu poruku Bogu. Podsjetimo se takođe da je Hrista to mnogo koštalo. I to je samo jedan arhiprimer da borba protiv zla, suprotstavljanje zlu, košta. Sljedeće pitanje koje treba postaviti je kako mi da se suprotstavimo zlu, kako da se branimo, kako da se aktivno suprotstavimo zlu. Čitat ćemo iz poslanice Efescima u 6. glavi. Počet ćemo od 10. stiha. Na kraju, jačajte u Gospodu i njegovoj silnoj snazi. Obucite svu Božiju opremu, da možete da odolite đavoljim lukavstvima. Jer naša borba nije protiv krvi i mesa, već protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara ovog mračnog sveta i protiv zlih duhovnih sila na nebesima. Zato uzmite svu Božiju opremu da možete da se oduprete na dan zla i kad sve izvršite da se održite. Držite se dakle, opašite bedra istinom. Obucite oklop pravednosti. Na noge obujte spremnost koja dolazi od evanđelja mira. Povrh svega uzmite štit vere, kojim ćete moći da ugasite sve plamene strele zloga. Uzmite kacigu spasenja i mač duha, koji je Božja reč. Molite se u duhu u svakoj prilici, svakovrsnim molitvama i molbama i radi toga uvek istrajno bdite i molite se za sve svete. Pavle ovde govori o jednoj svojevrsnoj spremnosti, o jednoj svesti o tome da je nama za suprotstavljanje zlu potrebna oprema. Oprema koju nalazimo kod Boga. Prvi deo te opreme je istina. Opašite bedra istinom. Verovati u istinu, govoriti istinu, ne pristati na laž koja nekada prevlađuje u društvu, može da boli, može da košta, ali je jedini način, ako želimo da zaista se odupremo zlu, da ostanemo nezavisni od uticaja zloga. Ruski Nobelovac Solženicin, kada je davao govor, kada je primao Nobelovu nagradu, jedan od zaključaka koje je rekao: ako će laž čak i zavladati svetom, neka to tako bude, ali ne kroz mene. Prvo Božje oruđe je istina. U tome nam pomaže fokus na Isusu, fokus na istini hrišćanske doktrine, na istini toga šta je Hristos učinio za nas na krstu, na istini toga kakav je danas naš odnos sa Bogom. Drugi deo opreme je pravednost. Rekli smo da nije svejedno kakav je naš odnos prema zlu. Da li ćemo se suprotstaviti, da li ćemo činiti dobro, kakav će biti naš uticaj. To je od velike važnosti pred Bogom, od velike važnosti za naš duhovni život i sastavni deo našeg identiteta kao hrišćana je taj da nam je data Hristova pravednost, da su nam gresi oprošteni, da možemo da počnemo čisti sa Bogom i da nam je dat Sveti Duh koji nam pomaže da praktično živimo u toj pravednosti. Dakle, oklop pravde pomaže nam da zadržimo ispravne odnose sa ljudima, da činimo ono što je istina, da se suprotstavimo zlu. Sljedeći deo opreme je evanđelje mira. Evanđelje mira između ljudi i Boga. Jer jedan od ciljeva zloga je upravo taj da razdvoji ljude od Boga.
poruka evanđelja, poruka da je Bog pružio ruku, da je Bog učinio sve da vrati ljude sebi. To je poruka koja se direktno suprotstavlja zlu. To je poruka koju svaki hrišćanin može da i treba da nosi sa sobom i deli sa ljudima oko sebe. 16. stih, štit vere. U ovoj borbi, u ovoj vrsti borbe protiv zla, vrlo često ne vidimo direktno svojim očima realnost onoga što se događa oko nas. Mi vidimo neke posljedice, vidimo neka dela ljudi, vidimo neke nepravde koje se čine, vidimo nekada i neke potpuno slučajne događaje koji donose to neko zlo u živote nekih ljudi, u živote čak ponekad i celih ljudskih zajednica. Kako zadržati pravu perspektivu svega onoga što se događa u takvim trenucima, kada sve ono što možemo da vidimo direktno našim očima je zlo? U realnosti, ljudi nisu prepušteni besomučnom zlu ovog sveta. Bog je suveren, Bog je vladar. I sve što se događa jeste još uvek pod Božijom kontrolom. Međutim, te činjenice su nešto što možemo da prihvatimo samo verom i to je nešto što je od izuzetne važnosti da verom, tim oklopom vere zadržimo svest o tome da je Bog tu, da je prisutan, da nas voli, da je pružio svoju ruku da nas izbavi, da je platio punu cenu i da se njegova ljubav ne menja kakve god okolnosti bile. Kaciga spasenja, mač duha, Božija reč, su takođe istine i delovi opreme koji su nam dati da se možemo odupreti zlu. Nismo sami u toj borbi. Molite se, u množini kaže, molite se u duhu. U svakoj prilici, svakovrsnim molitvama i molbama i radi toga uvek istrajno bdite i molite se za sve svete. Nismo sami. Sa nama je Bog, sa nama je Sveti Duh, sa nama su naši braće i sestre, sa nama je crkva. I mi smo sa njima. Borba protiv zla je zajednička borba Božijeg naroda. U prvoj Jovanovoj poslanici, u 5. glavi, 19. stih. Kaže, mi znamo da smo od Boga, a da je ceo svet u vlasti zloga. Ovaj stih nas upućuje na to da postoji fundamentalan izbor u životu svakog čoveka. Kojem carstvu ćemo pripadati? Carstvu zloga ili carstvu Boga? To je naš izbor. To nam nije dato rođenjem. To nam nije dato nikakvom privilegijom. To nam nije čak dato nekim našim ličnim posebnim karakteristikama. To nam je dato besplatno darom Božijim kroz Isusa Hrista. Ali naša je odluka da li ćemo to prihvatiti, kome ćemo pripadati. Božje kraljevstvo napreduje kroz molitvu, jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga za rušenje utvrđenja. Božje kraljevstvo takođe napreduje kroz akciju, kroz govorenje evanđelja, isterivanje demona, isceljivanje bolesnih itd. I na kraju da kažemo, zlo postoji, ali ne treba ga se bojati. Treba mu se aktivno suprotstaviti. Pobedite zlo molitvom i akcijom u sili Svetog Duha. Ne zaboravite, otpor zlu nije bez cene. Opirati se zlu nešto mora da košta, ali to je ono na što smo mi kao hrišćani u našem životu danas pozvani.